A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le KATESIMO mo alom Fanau po sa vali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa malipule anga whaakipik po Samoa pia. Ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vaenga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le KATESIMO o loo whaanga solo pea mataita ia se vaenga moa mua. A o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom Fanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui pata ua whapitoa mo alom Fanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanauiti al puleanga po le sa valin malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga o lea le tāua peo le langlong sua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu taua o ongol le ni tausanga wa a mata ina i mta upu whaamalam na maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tō matulai. O le moni, o ni wha o safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le Fanau o lo ta o tuai lo tato wa lofa fa maoni le atua tasi tolu pa ia ma fa mata ai alom Fanau e fifia i le upo le li mai le vangilia mata i ta upu luas fulvalu fa upu luas fuluiva ma le luas fulu e fa pea o le nei i o to o atu e whaino umalava masoo ma papatiso atu i a te ilatou i le suafo le tama ma le atalii ma le anganga pa ia. I o to wao o atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te i a te o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia whatalo whaatu alum whanau le neta iau ia tatou ta upu whapeo na whawina mese tatou po kalami lo whawina nei vai tau ia mese fui nei vai yaso ia e rei amataria tatou tau ia mua tatou o i le tua se talo ia sosoani mai le mana le ngapa ia tatou e whawhaingo fie ma wha malama ma wha manino mea uma o le tatou talo noina i le nei yaso tatou sisi fatasi fu man malo ke riso le soafa tama le alu ma le ngapa ia amen talo fatasi talo le ngapa ia ngapa ia fiu mai fa tumuto una tutu la fiu rofa au no mai ro anga te pa le ma tau te fa fu ina me uma la langi le tuai na ia wa wina loto una ma lama le ngapa ia ia elo fo mai a te mātou si o mātou mau le poto mai le nala wanganga mai le fia lo soso al mai ono Yesu Keriso lo mātou ali amen sangatou maselino tatou sufanga tasia mātou siasia te oi soafa tama le alu malanga pa ia amen ia lei ia nau tatou tira tunua kakulau papa ngala papa o lo whapea mai ai o le au tū whai whaatasi o le ale au tū sakala meta o le sakala meta o le teimi nei o lo whaasolo pea le tatou sakala meta lo whaasolo pea le tatou onga mea ta o le sakala meta a o le sona la tatou tala noina po o le sakala meta o tatou o iai o le a o le Eukaristia ia le lei ai kakile yo o le sivae mo le Eukaristia o le fesili mo mua tau mai sesi po le a le winga o le ngoa le Eukaristia o fea fua mai le ngoa Eukaristia eises ia le mamlama ia timi
mulmul ngā vai Yesu malana so le lei ma ngai ka le sesi ia tsali suanga le tino mar toto ke riso le lei mas pat mo tama ia le lei fa mer tsali suanga mar tino toto ke riso ia le lei e mo buona tato malama i le winga o le upu eukaristia o le winga le upu eukaristia e afua mai pe whaavaina mai le upu e leni po le upu creek o le upu o le eukaristia fai fatasi eukaristia o le upu lea o le upu creek po le e leni po le wha e leni dea e afua pe whaavaina mai e le upu o le eukaristia fa mai walu ua whaalili wina e le ngangana whaaperetania fai mai o le upu Eucharist, fai fatasi le upu Eucharist. Ia, o le upu na whaperetania le na o le upu eukaristia. Ina walu una li liu lea i le upu whaasamo, po o me ringa ngana whaasamo. Ua iai ia tato matu o lango mau mai tia sa. O lato ia, ua lato whaungaina le upu no. Lato whangaina le upu no, ua lato no tao mai ale upu po whasamo sa ale upu o le Eucharist po le Eucharistia, whai mai le upu le upu le, whai whatasi? Eucharistia! O le a? Eucharistia! O le upu Eucharistia. Upu Eucharistia. Mo le malama o tatou ina ia nofo sila fia tatou. Le upu Eucharistia. Fa mai to tonu le tunu le creek po le ngana le i le wingo le upu eukaristia fa mai tele avaenga o umo na vai ngai le upu le o tele yo winga la si upu e ele upu mo fa mai o le Thanksgiving po le fa sai o le si winga ma le upu eukaristia fa mai Thanksgiving po le fa sai o le si o na winga fa mai o le real presence fa mai o le real presence o le awai dia mo mai o le awai fa mo le awai ia awai me fa atino ia o le si winga le fa mai o le fa manatu po le remembrance fa mai o le fa manatu ai sa o le leia fa manatu le eukaristia ia o le si fo i winga le upu le fa mai o le holy sacrament po le sakala meta pa ia o tatu sira fia sakala meta le sakala meta le o le sakala meta pa ia o le holy sacraments ia o le si fo i winga o le upu fa mai o le spiritual knowledge o i fa me fa fanga i o tatu nganga e le o le tino fa me le ai fa le tino le o le mea ai fa le nganga o i le ola i le nganga o tatu i le eukaristia po le ola i tono le eukaristia ia le lei o le fa me le talia a prenat ma mai talia prenat le talia ina le tino ma le toto ke riso po le tali suanga muli sa e la se so ka ko ngai loa wana fea na fa vai nai e sakala meta le eukaristia ia no ia mas se pat mo tama ia ia le lei fa mai o le po la so tofi pa ia i le tali suanga muli lo mata to tali suanga muli Yesu mai na so o le tali suanga muli le a Yesu ma na so le sa fa vai nai le sa fa vai nai le tele o sa fa yete tas fa mai sa fa vai nai le eukaristia le sa tofi nai Yesu le falawa ma tufa ina le waina o i foi le na fa li wina i lo Yesu le falawa ya vea ma avea mona tino ai fa li wina le waina ya vea mona toto le na tali su ai na uso maletala na yitutun fa mai o le tala Yesu na fai ina wa ona ia vai ina matufa ina le tino so vatu mari pu le waina fa mai o na toto
ia o tō whaia le nei mea maa. Ia o tō whaia le nei mea ma whaamana tunga o waila haureta. Yesu lunga winga. O lai whai mole a. Whai ma whaamana tunga. E whai ma whaamanatu ia so uma o leo langa kerisiani. Ia le lei. Mole sila fia tatou. Mole nofo sila fia tatou. O le eukalesitia. O le upule eukalesitia. O le whaatumutumunga. Na wai lunga na papa. Na wai lunga. O le eukalesitia. Po le sakala meta le eukalesitia. O le whaatumutumunga lea. Ma le o atutonga le mu. O le whaatua tuanga whaakatoliko. O le mea mua le e se whaakua pua i o tangata katoliko. So o se katoliko lava. O le mea mua le whaamua i a te tātou. Mea le whai mai o le whaatumutumunga. O le o atutonga le mu. So o se katoliko lava. O le a eukaristia. O le eukaristia. Tato titiro i whola mea na wha tato tanu momoa. Tani suanga muli. O vaenga la na sa wha vaena i tutonu o lea. Sa wha vaena i tutonu. O le tani suanga muli. Na iei me mua whai mai. Wha vaena o le tofinga. O stauranga. O i le po lea po le tani suanga muli lea. Sa wha vae fo i ma le tofinga o si tauranga. I le po lea tani suanga muli. Wha vaena ai le sakala metsa o le eukaristia. Pia le mene o umar wha matala atu. Tenu soli. Ne wha matala ina atu. O le temi fo lea sa wha vaena i le eukaristia. Lesi mea ma o i e ala mai ai le lotu au ona ma le tautua. Esi ka ke loa le winga wa whai mele kala au ona ma le tautua. Esi ka ke loa la me Yesu sa whai i tutonu o le taisua mamamuni. E iei le upura au ona ma le tautua. Le loa tatou. Ia le lei. Mana tua le po lea o le asotofi pa ia lea na whai e le mulumulu ngā vai. Esa, o ilo tātou le mulumulu ngā vai Yesu. Ia na. O na wha vai na mai ai. Leo au na mare tautua. O ngā ruenga ia o leo si tauranga. Ngā ruenga ia wha o si tauranga. O ina maua mai ai le. Lea, au na mare tautua. La me Yesu wha whai. Sa furu, ele wha pēm ko mumu. Esa. Sa mulu ma vai na au so. Ele wha pēm ko mumu. Ele ma whai ma le loto a. Whai ma le loto a toa o le loto ma walalu. Le iei le melea au na ma le tautua. Ia so i whailo ma le pointi muni ngā piko i lalo. Whai mai. Ma o le mafua anga fo i lea na amatai na ai o na fausia ma amatai le misa. O le ala kongua lea wa fausia le misa. Ona o le naunota inga Yesu ina ia faa wau pea ona faa manatu lea le eukaristia le tino ma le toto o i le fai mai ai fai le misa e fai ma faa manatunga o au iaso uma o tatu uranga lea la heo ma le temini o le masiso kakunga vai Yesu e siso tatu na vai Yesu ia le masis o fa fiana tatu tali tonu ya Yesu upu mafionga ma le tuspaia upu mafionga ma le tuspaia le wa tatu fa longo fa solo maita leo le wa kako fa kako kan kom le upu le fa mele winga le olea o sakala bita upu sakala bita la fa e fa singa ke le winga upu sakala bita pa mai upu sakala bita o le whai longa o le mea moni. Ia o i e tau mai ia tatou. O whai longa ia o mea moni na tutupu. Mō mai. O whai longa ia Yesu. Whai longa ia tatou te roa Yesu. Whai longa ia tatou te roa Yesu. O le whai longa o le mea moni. Whai longa o le mea moni. Tatou te riba ai. Lea la iai i le mea lea. Wha mai na whai lo Yesu le tūlanga lea. Whai le misa e whai ma wha manatunga. Fai le misa, fai ma wha manatunga. E continue ai lava. E wha wau vai pēr. Le wha manatu o ia. Le talia ina o le tino, ma le toto. Talia ina o le tino, ma le toto. Ia o vaenga la ia taitasi.
le o mana vai na tua e na tupu tonu ole a ole tali suanga muli ia o I foi la doi loa e tatou le mea na matsa po le aso po ana fea na matsa ina fa vai ai le eukaristia o wa eukaristia le tatou titano no ai eukaristia o I la le na fai ai loa masalo ai ko fuka ko mare tu spa ia to futa to mare tu spa ia ia su ela lo tu spa ia ya matsayo su ela tu spa ia matsayo no matsa pe lo fu mariono matsayo no matsa pe lo se fu mariono su ela tu si ia aulo na fai upu pe lo se fu marivai ai ai le fa upunga na sa ia fai tau fa tasi tato tu sinda ia na Pamaiolo Jojo o tarali Yesu anga saula fioma pa ile tu Pamaiolo Jojo na fa malingi ina ona mo ai tangata fa malingi ina na Jojo bona motato ai mese tangata masala ole awala tonu ana le mana o Yesu e fa wau pea lana eukaristia na sakala metsa le eukaristia e fai ma fa mana tunga no le fai mai fa manatu pea e au ngale tino ma le toto Yesu e fa mai na ia i tangata e tonu ale na le mana o Yesu e fa manatu ia i loa e tatou au watu e fai le au le anga sala ia tonu ana le fai mai o lo toto le na ina ia fa malingi ina mo ai mo tangata anga sala ia feinu mai tatou ia fusia mai tatou ina ia loa mai e tatou le alofa o le atua e loa tatou le alofa o Yesu Keriso ia le lei tatou tusilana na wo mana batu na wo loa tatou tusi pa ia na ia o le vaenga tatou ngaluenga faatino le la fai I follow upi I follow penny lunga luenga faatino le la fai e ke kamo tusi mai ni vaenga se tolu vaenga ta ua se tolu o le tatou upu eukaristia le sa fatatano ina mai le amatanga se o mai ka kuku spa ia le fai ka tatou vaenga tu spa ia na le tolu ani vaenga tolu ani vaenga ka mai kusi mai vaenga ta ua ia ti oi na moa mai I whamatalanga o tatou eukaristia mai le amatanga se o mai tatou tu spa ia amatalunga luenga na le tolu a vaenga ta ua tolu abanga taua na e moa mai I le tatou tusi faitaki mai se le tatou galuega mai le amataga aino o masaga vaega bomo aino o ma ia mumulo Yesu vai na so lo mo vingo la le vingo o mumulo Yesu vai na so la le vingo nada o le so dia na so la sala ale mo fa mamla au ona ma tautua au ona ma tautua le vinga tonu wana o mumulo Yesu vai na so ese e o mo tu si se mo bo vai no no ia toi ore taliaino le tino ma toto che viso o I taliaino le tino ma toto che viso e alla il sai so un bu le na toto fie Yesu le falawa toto Yesu le falawa la mentu la fali liwina Yesu le falawa avea ma tino tu fa tu falola ile ma le bueno ona fali liwina Yesu le wena avea mona toto na la bo uma fai lo le martala Yesu mul fai mai
Ia o tō whaia le nei mea ma. Whamanatunga ia se. Oi la hau le tau mai. Yesu. Mena le ma fua whai misa. Ea. Whaawau pea. E whamanatu ai pea. O Yesu. O Yesu on manu malu. Nai mana o Yesu e whai misa e whaawau pea. Ma whamanatu pea o ia o le manu malu. Ia. Yala na marina whai misa. Ia o matatu. Ia le tu lalo peni lava kalia kama ia ka ko pese vatasi. Oh, what's why? Pese vatasi tatua. Lo, what's why? Pai kama pa. Lo, what's why? Wa ofia ai mai pa kama ya tia. Lo, what's why? Wa ofia ai mai pa kama ya tia. Homework long wenga la batu chan mo e fai le la batu ngala papa tatu homework tatu tusi le chan fai tatu tusi o vai ngai tatu tusi le fai o tusi mo bua o tusi e bangeria luka no mata pe duas male dua lo no fai upo se ful male iva luka le bangeria luka no mata pe duas male dua lo no fai upo e se ful male iva o le si tusi o le evangelia mareko na matau pe 2.1 au lona fai upu e 2.2 mareko na matau pe 2.1 au lona fai upu e 2.2 o le si tatu tusi mulu o le tusi e mua korinito na matau pe se fulu mare tasi au lona fai upu e 2.2 ile 2.2 iva tatu tusi la yo le homework la o fai lela e anu e ke kamo e tusi i to tono lau api fai upu ia o nga e tano la i le fai tau ia e sau desi aso ua e malama ua e mautinoa ua e loa e fiso o ta i le tatu ma lenga fai nei ia ma le tatu tusi fai tau le na maua mai o lau homework la na lela e fai mai o tatu tusi fai tau ia e te au le fai tau ma tusi to tono lau api ia na sau ia e sau o fisi dia tua e malama i winga i tato tusia e fiso ta e tato tusia ma tato ngal venga fa tino na fai nei ma malama tato ta baiti ia le nei masalo ia lo mai fai ni mo le tato ta o pure nei tai au ma lo mo le anga fa tai tato ia mo le nei aso a wari tato mata mana tua o le ale winga le eukaristia ole Thanksgiving, ole real presence, remembrance, ole alisi vaenga, holy sacraments, spiritual knowledge. Io vaenga tsa itasi ia, le momoli mai ai le winga le eukaristia.
o le eukaristia ia, o le taliaina o le tino ma le toto ke riso. A o le oto tonga atoa o le sakala meta. O lo ito tonu le whaafetai, o le whaafetai, o le remembrance, o le real presence, Malea. Real holy sacraments, ia male spiritual knowledge. Vai na tai tasilana o lo momoli mai ai le fe aulia o le tino ma le toto ke riso. Ma fa manatu pe ia tatou o Yesu o le manu malu. Mela na mana o Yesu e fai le misa. Ia maua pe tatou le misa. Ona la fai mai Yesu ia o to fai le nei mea ma fa manatunga. No winga fa mai Yesu e fai. No winga e fa manatu pe. Fa manatu pe o ia o le manu ma. O ia o le manu ma lo. Le te tatou ia nela fai tatou talo fai u. Tatou malulu ai ile nei yaso fa fai mo tatou ko kalame. Le o fai wina ia o mai a male manuia ia pilima mai o lima tapuni lau api. Ia pilima o lima. Ia mo ini mata fai longa polisi de sua fale tama le alu male ngama pa ia. Amen. Fai fatasi si lo falesina. Si lo falesina tingala na lupa o lo machula o machu fia o machu fa o si lupa wala mache tu machu ne pa si eba machu sa misi la we ne o fa no Nene macho fa tuare pasa maya te macho fo malufa amai fole neta sema e fa mai sule fo manio walo o e marieta pura malina malufa malu sangato maselino lo tato sufanga ta sema tu stasia tu sofre tama le alu malanga pa ia amen. Thank you, boys. Thank you, Mr. Edison.